Mama wakwaba aha GCN page so meeting at the Addo searching and any day the kind of day me mesra na wa subscribe to my channel. We are now the ones and me abe on so we a notification and it's the news said between be oben ye and as oben ye be share GCN page here. Ora kofinya ko Ghana ni badishia ote amanone na oye NPP ni o chese odo NPP party ni party trupa and His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo because he thinks say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ebayi enema bebre no abeye de aboa oman Ghana e wo me say hardship aba Ghana for complaining but enye Nana Addo ne fault the whole world and our economy no ayesa due to yare ebaye COVID-19 and afei so COVID-19 yes say etwem no Russia and Ukraine and toka ebaye ntina ma na chese enema ma ye tough pa ewo Ghana ha no enye Ghana nkwa na so Ghana fo do mo amadwe se na Addo nkwa no mo blame no na owura Kofi Nyaako osei Nyaako Kofi osei Nyaako na okase na nesema okay na ne se eye Captain Smart a oye journalist odini djuma ewo Onua FM se bio na dwen no enhyeda enya djuma sa na denti na owura Kofi Nyaako kana dwen de ekre owura Captain Smart ye na ye beka ya Captain Smart obi a na ope NPP amayoko na semi papa na ye beka ya bra His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo say obesi cathedral ye hu say Captain Smart eso cement out de ebo His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na ade a obona na Addo na ba so ye papa ye nim de ba esisi Captain Smart aten ne atendidi a odi Ghana fo mpanifo na bo a obona na Addo na chi no kame nkwa no nim ene NPP bloggers so de omo segu Captain Smart ne so anya asem keto akra omo e chese Captain Smart eye kronfo chese obo apo edges Captain Smart any credibility a so obi na no e kasa na Addo eye corrupt and as NPP mpanifo eye corrupt ena ade a na ede Captain Smart ni program o host e wo Onua FM so ena okasa na de kasem ena o chese ya na oya NPP fo no enye se bia NPP party no na ompe ana say bibisa na emom no His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ne modembo enso ani bako say na ya na oya His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo na say NPP amayoko ne se ne be ya omo eho bebo mo ho so no mo akeka omo ho because ne me ko Ghana ha no me no enye na Captain say oka sensemi a Ghana fo bi ente na se Ghana fo bi fi say ope position bi ewo NPP party no mo afa maniti no yes Captain Smart say nyampende anasa ochna na emome no NPP fo kra na say His Excellency Nana Addo Dankwa Akufo-Addo yes say on man position or yes nko appoint no abeye minister onankasa na osi on Captain Smart na osi no on prefers obeye minister ewo Nana Addo na pencil into offer de omo de man no e no reject na eno e na owura Kofi Nyaako say Captain Smart just Jema wadwen no nsugo ho eme se kerosene gu wadwen onye papa NPP ye dai NPP ama opposition bi ende anasa ochina na do bi se Nana Addo na dwen ye adwuma na Nana Addo na dwen ye adwuma oye vigilant onimni oye na NPP fo mpanefo ebi makoko school ebo mu degree na omo masters na de kra no Nana Addo mfa mo ye hwe na wo Captain Smart wo ede na unim unni credibility wasanso abon journalist ya we kura wonya research ntini mudie na Nana Addo or appoint o say all my opposition na wanji na yenti nsema owura Kofi Nyaako e de etudwa say bibia ya kama sa Captain Smart we pa akwakasa enra I think say o your program and I walk as I say I nkofo say bibia no ope o MPP ho a wanya ntina osore a or criticize the MPP. Na ono MPP man appointment mienu baako chieftaincy and omo upgrade some be man appointment ministerial appointment from Nana Addo and he rejected it. Hey Captain Smart, me Kofi, me. I'm saying on authority and I know what I'm talking about. Asema wo kan obua, wo ye trofo. Wo ye na wo kra de nyame nwanwa. Na obi a utimi di ntro eto nkrofo so. Sebe etwa ntro na usan be pachew ana wudi ntro to nkrofo so na wo fa twiri ko pachew de me anya me nwanwa se wo keka sansemu MPP never offered you any
ministerial appointment. Obwa. MPP man any appointment biada minameka. And I know what I'm talking about. Na MPP man appointment say oh ye hwan. Now the MPP money pata. Sabi omo eboa MPP and I say the men are MPP wa omo eye minister say wo hui. Why na wo Captain Smart unyansa kura duru omuhwan. Omuhwan na unyansa duru. MPP be ma wo appointment. Say wo ye dey say wo ye hwan. Ya ka journalist sabi omu di mu Ghana omu kasa di mu omu ye influencer wo ni influence bia o omu edi wachi no those people there omu de omu TV bia no omu de atiri people who cannot research, people who cannot read, people and omu di wachi sa wo tantrums na wo betena ho tro ni nti na MPP ma ministry appointment si di nti no bia hwan enu Captain Smart suban wo Ghana system nti and Abanisa. To the extent MPP Nanado, ebe froso o ma appointment. Sisei. Masa ja won tro na wudi no. Ene ma wo ye nyina nya wafu e na ode nam. Na Captain Smart wan na enim se wafu na ode nam. Agye so mo enim. Obia wonim. Wan na enim se wafu na ode nam. Mo Captain Smart wan na enim. Ghana ho agye so obia ono de o tanti no on trans na onhwe. Wan na enim se ne ma wo ye nyina wo boa. And try would be who say one some a good court. I cry a kayan can ye. One some and try with the ascenso dear. Nay, I will say on authority. Oh, pass and switch out. And yet, Paulado Mochri, other than a case, society. We know a lot of things going on. So what I say, we know a lot of things. No more na me blame home because Ujimina for actually where they in politics and no more ascenso only ascenso case. Babe jina ho aden na ya unka ho asem bi obedi ntro to asenso so se e na habo no akọ ya odo ko court no babe ka ho asem masa now we be san be jina ho say MPP yen nim a lot in MPP na Addo did not call me na meka on authority say na Addo emfre wo da so o ma position bia na Addo nkot cabinet na Addo time now Captain so nyansa don na unim na MPP nipa abua MPP asabi omo won crofo ebi kra omo na say mo position kra bi kra nya now you have a fair Captain so we hwan so we hwan come on what the radio so sabi Ghana no na most of the youth na da bia meka no bebre again wo fom it wo ntronko an wudi wo case a good court Captain Smart case defamation suit a good court no minianum enya sem ketwa na senso de ne na eme ya sansenso nim na o de che no a ebe eme ya pa